Assalomu alaykum mekandashlar, qandaysizlar, amansizlarmi, tinsizlarmi? Xudoy bursa ishni boshladik. Bugun 31-yanvar 2023-yil, bunga 2-kun. Ertaga soat 6dan 40 o'tdi. Xudoy bursa ishni boshladik. Bugun ish qanday bo'ladi, qanday yo'q, qanday zakazlar bo'ladi, yaxshi ko'rsatib berishga harakat qilaman. Sizler like'dan basıp, komentarlardan yazıp, подписаться bo'lib qo'yinglar. Andamasa ketdik. Videonun oxirina cheyin ko'ramiz. Birinchi zakaz 18 minutda 9 kilometr. 438 rubl. İkinci zakaz 20 minutda 460 50 rubl. Bonus. Minimalkadan aldım. Şolko жаққа келіп қалған Шолко. Бұяқта қаңғылатта толкач. Минималка атын 640. Шол жаққа кірейінші. 1 saat 2 minutта 908 rubl. 1000 rubl berdi. Zaten не надо деп düşüp ketdi o. Şundaylar көп bo'laversin. 34 minut 13 kilometre 551 rubl. Konfliktli pasajir kelgan. Buyoqqa kelaverib qang'ildi o. Men Sholko жаққа qochib ketsam, qayra o'sha жаққа yaqinlatadi qo'y. Saat 10 bo'lib qoldi. Süratning tagi 1134 5 zakaz. Вообще это 14 minutada 4,5 kilometr. 268 rubl. 19 minutta 319 rubl. 6 kilometr 800 metr. Sentrga tushib qoldim, sentrga koeffitsient yo'q, sirtlarda kichkina janoza.
саатта келдим. 4491 рубль. 167 километрге. Bir айылга кеп калдым Москвадан. Sekin hem damoydu koyup düşüp ketebиз да. Берип калсын. 44 минутта 31 километр. 834 рубль. 1 saat 10 minut. 1 saat 9 minut geçti. 685 рубль. Нормально или вообще arzon var. 13 минутта 3 kilometre. 524 rubl. 13 minutta 2 kilometre 800 metre. 380 rubl. 23 minutta 7 kilometre 392 rubl. Домой koyup alıp kelatqam. Құдай бұйырса ақырғы заказ şu бүтті. Үйге кеттік. Так, мекендештер. Жұмыш бүтті, Құдай бұйырса үйге келдім. 9500 заработок. Сегодняшний деп қойдым. Так, 15 заказ болды вообще. 9516 рубль. 12 saat işledim. Тынған жоқпын почти. Kilometre qancha жүргөнүмдү эсептебейм. Где-то 400 километрде жүрдүм окшойт. Ошондой. Кийинки видеодон көрүшкөнчө тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Түнүңүздөр бейпилдүү болсун. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.